kukac koji se preobražava, ali mi se u humanističkom jednom smislu preobražavamo. I dobivamo baš obrise ljudskog. Da imaš ime i prezme, da znaš ko si, da ti je ovo vjera, ovo ti je nacija. Pa ni muslima nije bilo ime koje je bilo pogođeno. Ali nismo, to će vam reći svjedoci koji su bili svjedoci u onom vremenu 1970. Nisu ni Hrvati ni Srbi dali drugačije. A osobito ne Bošnjak. Jer su govorili ovo, pa i mi smo Bošnjaci. Mi smo bili Bošnjaci. I to je istina. Ko je god išao ovdje, ja sam 10 godina vodio preporod i vodio sam pun autobus na groblje u Levringu, kod Graca, bošnjačko groblje. Piše na mramornoj ploči. I ova Austrija održava tu tradicu, tamo su godišnji skupovi i ja sam vodio preporod sa svake godine. I posljednji put sam dr. Balić je govorio ispred Austrijanaca, jer je državan bio tamo. I smogljao je i 100 mene u tom govoru. Tu su križevi i tu su polumjeseci i svaki drveni izrezak ima fes. I vojnici su svi austrougarski nosili fesovi iz Bosne. Dakle, to je to. Drugo, kad je došlo vrijeme komunističke vladavine, pa nije ona bila u tom mjeri prosvjetljena da vrati narodu ime. Dakle, i dalje smo mi bili, mora se opredijeliti da negdje pripadaš. Da pripadaš jednoj književnosti. I onda je svak išao po toj, bar je više voljom, svojom ili ovo, da može biti to. Ja mislim da u Zagrebu, koji je god bio starija generacija od mene, niko nije bio, a da nije bio musliman Hrvat. Međutim, mi smo... Danas imamo tu grozu. Ima, ali ne toliko, bar pola. A sad je napravljena šteta takva da su zadnja dva popisa dali mogućnost Hrvat i muslima. Pa se pola piše Hrvata, pola muslimana. Pola muslimana, a pola Bošnjaka. Hrvata ja mislim da sad malo ima. Ali eto, to je prilog svojatanju. A nekad je to niz mojih tekstova, to bi moglo u knjigu objaviti toga, u tjednim novinama i u dnevnim. Od 1977. izašao prvi moj esej o bošnjačkoj književnosti. Tada, doduše, te godine pod muslimanskim imenom, jer nismo imali službeno ime. Od 3 vida muslimanske književnosti, dakle govorim o toj staroj književnosti, koja zanimljivo je to, nećemo vjerovati, autorska književnost. Počinje sa islamiziranom djecom, sinovima Hercega Stjepana Vukčića Kosača. Oca Katarine, koja je ovdje roman, koju sam ja napisao prvo kao dramu, i ta drama je dobila vrhunsku nagradu kao najbolji dramski pisac i jedina moja drama, onda roman. Kad sam poslije rata došao u Blagaj, odakle je moj otac i moje duhovno porijeklo, bio sam zgromen. Da sam shvatio, otvorilo se kao nebo, sve to ovom, da sam ja porijeklom iz Blagaja gdje je rođena predzadnja kraljica Bosanska. Pa zamislite to, da to ne znate, da to nikad niste čuli i niste učili. A onda s nama se može manipulirati. Dakle, kogod manipulira s nama do dana današnjeg, mi smo podložni tome. Nažalost. Možda ćemo se odrijeziti jedan put. Idemo i dalje sa našim pitanjima. U svojoj knjigi dosta govorite, dakle, i o mnogim esejima i analitičkim studijama govorite i o nepoznatoj muslimanskoj književnosti. Pa to je, sad sam rekao to, ta 3 vida bošnjačke muslimanske književnosti, zapravo pjesništvo, briljantno pjesništvo, to je zaista svjetskog glasa kad se pročita i ono malo što je prevedeno, to ste naše pjesnički, istok
nije poznavao roman, ovaj islamski istok, nije poznavao. To su bili ili epovi ili taj divarsko pjesništvo. I ono se stvaralo na perzijskom. I evo jedna anegdota, pošto Fars odvolio anegdote, jer mi je nagovarao stalno da pričam to. Doćemo do toga. Ali ovo, da kažem za Džemala Bjedića. Dakle, Šah Reza Pahlevi dolazi u Mostar i vodi ga predsjednik Istočnog vijeća Džemal Bjedić po Mostaru i tamo, a prevodilac je Đaka koji je Bećir Đaka, Vrhunski iranolog. Prevodio je on Bulgulistan, šejh. I sad kaže, šejh govori, ovdje mi imamo velikog pjesnika koji je rođen u Mostaru, iranskog, perzijskog. Kaže, on je napisao Bulgulistan. Kaže, on je iz Mostara. A Džemal pita prevodioca ovoga, ko je taj? Ko je taj? Onda su ga, Đaka je to preveo, pa je u kulturnom nasljeđu Bosne i Hercegovine. Dakle, vrhunsko djelo, to je 17. stoljeće, malo kasno, eto, ali tako je. Daj neko pitanje, Hoćemo i dobro. Evo, recimo prvo, još jedno pitanje za vas. Zavičaj, Mostar, Hercegovina. Gospodine Kajan, kako danas u vama živi taj zavičaj koji pišete? Za gospodina Nanića je pitanje također, pošto je duboko vezan za Bosnu. Kako Kajanov križeni Mostar komunicira s vašim doživljanjem toga prostora? Nisam shvatio moje pitanje. Vaše pitanje, zavičaj, Zavičaj. Mostar, Hercegovina. Kako danas u vama živi taj zavičaj o kojem pišete? Pa ovako, ovo sve zadnjih 15-20 godina je zapravo taj refleks koji sam sad ispričao kad sam došao u Blagajnu poslije rata. U Sarajevu sam za vrijeme rata 2 puta bio, eto i to na Bošnjačkom saboru, 3 dana poslije, još jedan bio 1991. u Jaguaru, bio sam u Sarajevu, imao višu komunikaciju nego sa Mostarom, jer je bio podijeljen i vrlo je teško bilo i mučno doći do bilo kakvih kontakata, telefonski posebno. Međutim, odmah iza rata ljudi su držali jednu promociju ove knjige što sam donio iz Turske, jer su mi to prijatelji u Bosni objavili kao neku vrstu podrške tragom Božjih poslanika koju sam napisao u Turskoj. I oni su je objavili i pitali su me, Ibrahime, ono se objavio za vrijeme rata u Beharu, te nastavke, zašto je to? Pa rekao, evo, tako su oni objavili to u Tešku prvi put. I bila je književna večer u Lutkarskom teatru, bila je zaista puna dvorana, to su lijepo slušati uz te slajdove, ja sam imao tada i muziku neku sa kazeta, kurdsku, ono malo poznate stvari i mislim da su mi Turci zamjerili zbog Kurdi. Jeste, ja sam tamo, pošto sam ja bio dobitnik te državne stipendije Hrvatske za odnose sa inozemstvom, a prije toga preko njihovog diplomatske službe sam bio predložen za 2 mjeseca u Turskoj, pa sam bio 2 mjeseca prije, onda kad su vidjeli šta sam ja se pisao dobre stvari, onda su mi dali od godinu dana tu stipendiju, pa sam tamo pisao to. I sad kad sam došao, promocija u Mostaru, idem u Blagajnu. I onda sam to što sam malo prije ispričao, odjedanput mi se to otvorilo i sve moje teme su sada, ako su vezane za nešto, vezane su za Mostar, za Hercegovinu i za Bošnjake. Ja sam u Zagrebu objavio prije rata 4-5 radiodrama, radio igara. I onda sam napisao radio igru Katarina posljednja večera za Radio Sarajevo i dobio sam neku nagradu. Poslije toga sam, bio mi se pohvalio printer
I odem na ovaj fakultet gdje sam poslije radio, i jedan od bosanskih glumaca me susretne i kaže što si to bio, pa rekao evo štampo dramu na printeru, treba me pustiti. I to je bosanski teatar mladih. Oni kaže Ibrahime, to je sutradan mi on javio, mi ćemo je staviti na repertoar, ako se slažeš, imat ćemo je za bosansko ljeto, te neke 2003. i 2004. godine, ne mogu se sjetiti. I tako je počelo. Onda je u Sarajevu igrala sa tom vrhunskom glumistom od Fakira, sestra, Ali Spagić, Sevda, jeste, Katarina, i na festivalu u Brčkom, gdje se dramski, ona je dobila tu prvu nagradu za tekst. Napravio sam još jednu knjigu o Mostaru, to je Zavičaj, i napravio sam nešto što svaki Bošnjak u Mostaru intimno voli, jednu osobu iz vremena Austro-Ugarske, koja je očito bila vrlo popularna u najnovijem vremenu zbog gradonačelnika, koji su bili loši i politički, kako god hoćeš, i onda smo se svi sjećali tog iz Austro-Ugarske, koji se zvao Mujaga Komadina. Ja sam napisao ono što je kao eto naučno djelo. Ostalo je nešto iza Mujage u Mostaru. Ostalo je sve bitno na onom što čini grad Mostar. Zahvaljujući njemu. Zahvaljujući njemu. To je jedna velika osoba koja s pravom, eto ovo nije bio Halid Bešlić, ali bio je u Sandavnici, opljivan i to.